Lakhipuronline puthokjaba October gi tang 13 Sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruiba Pao. Silchar Hospital Road thokiba maihau langpokta dukan nipan yum taret maina tumna chakre. Pradhan Mantri Narendra Modi na Pragati Maidan da pangthokiba thoramda PM Gati Sakti haudokre. Yaifaliching Club Chandam Lekai gi General Secretary R.K. Ranjit Sanan lekhitabada awapa phongdoragli. Sarkar amadi Lanai School Chama ahanbagi oina Sainik School Society da affiliate tawbada kendrana ayaba pire. Apunba lamjing loop ki founder member Haisnam Kailana lekhitabada loop asina thamoi sokna awaba phongdorakre. Manipur Students Federation MSF District Committee Jiribamna Sinduna Kunumdoi Suba Foundation Degi Thoram pangthokre. AMSU Headquarter ki Publicity amasung Information Secretary Wangkai Mayum Rimkana lekhitabada awaba phongdorakre amasung Assam da miyoi chamaga mutra manga gi masada COVID ki anuba case thengnakre. Positive oibagi chang chada 0.9 manga oire. Hauzik mapung oiba pau tabirase. Silchar Hospital Road ta thokiba maihau langpokta dukan nipan yum taret maina tumna chakre. Haukiba nongyai matung ahing pung ahumrom tabada thokiba mai chakpagi thodok aduda cycle yonba dukan parts ki dukan na chingba yauna dukan nipan galoinana yum taret maina chumna chakre. Fire Brigade laktuna mai muthatnaba honarabasu yum amasung dukan singa dukan mangam kide. Mai adu karamna horokhibano haiba tasengna khangma ngamdragasu chak thongnanaba gas tagi mai adu horokpo irangmani haina thajanari. Fire Brigade ki kanguna ngarang ayuk phawbada mafam aduda mai muthatnaba honaki. Thodok aduda miyoi Cameronsu Asoka Panangki habigi pau phangli. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngarang Jumsakation Namita New Delhi gi Pragati Maidan da pangthokiba thoramda PM Gati Sakti haudokre. Multi-modal connectivity National Master Plan oriba PM Gati Sakti asina tongan ba department singa paikatpa makoi gi project sing amaga centralized portal amada uba phanglagani. Department singi marakta amaga coordination leitabagi haukiba chahi kya da paikatpa thabak thorom kya da awaba chaithing kaya marung nangki. Kudamo ina saba loibata ngairiba lambi amada atopa agency amana amuk underground cable phumlagani haiduna natraga gas pipeline phumnana ba honabada sabata ngairiba lambi adu tawthokli. Masina maram oraga awaba kaya mayuk nahanbata natana selthumsu arimada manghalli. Thauramadu da wa ngangladuna Pradhan Mantri na PM Gati Sakti National Master Plan na Bharat ki maromdom lepchanaba wasak thabak oina pangthokani. Hairiba Master Plan asina kunmathoi suba chahi chagi Bharata anoba sakti gi inot hapkani haina Pradhan Mantri na haiki. Master Plan asina sarkar amadi stakeholders singi marakta hena naksina hanbaga loinana lambi chathok chasin gi phibam dasu hena phagal hangani haiki. Yaifaliching Club Chandam Lekai gi General Secretary oina thau puramba R.K. Ranjit Sanan manung matam chadana haukiba October gi tang 13 da lekhidabada Yaifaliching Club Integrated Mothers Association Maira Paibi Chandam Lekai gi members singna thamoi sokna awaba phongdorokre. Kunai gi thabak thorom kya da thawai hakchang jauna thaudang pangthok lamba R.K. Ranjit Sana gi hakchang Silong gi nei grims tagi yumda porakpa matamda loop ki members singna midlu piranga loinana okpaga loinana minute ani tumina leiduna leikhidabagi thawaina mapu ki leikolda ingna chikna leiruna ba thoni jaki. Aduga imung manungi awabadasu loop singna saruk yazari haina club ki advisor Ningombam Ranjit na phongdorakli. Union Cabinet na Sarkar gi amadi Lanai gi School Chama ahanbagi oina Sainik School Society da affiliate tawbada ayaba pire. Masina maram oiraga lakliba lising aniga kunithoi kunhumdoi academic chahida mahiroi lising mangarom class 6 da admission phanglagani. Pradhan Mantri Narendra Modi na mayai tangba logduna pangthokiba mifam amada ahanba phase gi oina Rajya Singh NGO Singh amasung Lanai partner singna chathariba School Chama affiliate tawragani hairi. Apunba lamjing loop Uripok Imphal gi founder member oiramba Mantri Pukri Bengali colony da leiba Haisnam Koilana ikhang khanghaudana masagi anaba manamaram oiraga haukiba October gi tang 13 ningthau kaban mita leikidabada loop asina thamoi sokna awaba phongdorakre. Well wisher amasung patron members su oiramba Haisnam Koilana leikidabada awaba phongdokpagi mipam mangarang ayukta loop ki president Laitonjam Dilip na mifam mapoiduna Mantri Pukri Bengali colony da pangthokre. Mifam da minute ani tumina leiduna leikidabagi thawai mirelna lairamlenda ingna chekna leiruna ba thoni jaki.
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯝꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯋꯥꯡꯈꯩꯃꯌꯨꯝ ꯅꯤꯂꯊꯖꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 50 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ 2 ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯂꯨꯕꯁꯤꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯟꯖꯤꯕ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯀꯕ꯭ꯔꯕꯝꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ MSF की 19 सूबा फाउंडेशन डे की थौरम जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की बाबूपरादा लेबा PWD गेस्ट हाउस ता मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरीबाम न सिंधुना ngarang पांगथोखरे। थौरम दा ऑल जिरीबाम यूनाइटेड क्लब्स एसोसिएशन अजुका की प्रेसिडेंट M माइपाक सना मंगांग, मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरीबाम की प्रेसिडेंट अतोम राजीव मेते, ऑल जिरीबाम मैरापाइबी की जनरल सेक्रेटरी TH जामिनी देवी, मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरीबाम की फाउंडर प्रेसिडेंट श्याम कुमार मुतुम अमदी ऑल मणिपुर वुमेन वॉलंटरी एसोसिएशन जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट A रासिया चनुना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना दाइस्ता फंकी। चीफ गेस्ट न मैरा चुखतुना थौरम हुदोखी। थौरम की अहोबदा ओ अमेरिका की मिहुट कांगबुना सहयोग इसै सखी। मिनिट अमा तुमिना लेप्तुना हाना MSF की फम पुबिरंबा लायोइख्रबा अहल लमन सिंह इकाई खुमनजब उठकी। थौरमदा MSF की फम पुरंबा सिंह, मीडिया पर्सन सिंह अमदी मैरा पाइबी सिंह अचंबा खुदोल पोट पीदुना इकाई खुमनकी। चीफ गेस्ट की वारोल पीरदुना M माइपाक्सना मंगांगना हाइकिबदा मणिपुरदा हौजिक नोंगमगी COVID-19 की रिपोर्ट अदुम लैरी। जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा COVID-19 पॉजिटिव की चांग 0 ओइरक्लिबासी मियामगी होटनाजमन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल डिपार्टमेंट अमदी तोंगान तोंगानबा माहिरोइ लुपसिंगना मतेंग पांगदुना अमतो ओइना चंगसिनमिनबगी माहिनी हाइना फोंदोखी। फर्स्ट डोज लापदा मणिपुरगी हांगा डिस्ट्रिक्ट से लेना कि वो मैम ने आगे लगने हौजिकसु सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन लापगी रिपोर्ट से स्टेट टूरिज्म में डिस्ट्रिक्ट की मत की जिन बात मुझे लेने को 48% लेवल प्रेसिडेंशियल स्पीच पीरदुना अतोम राजीव मितेना असुमना हाई जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट मास्टर तमनिंगा तंबंगमद्रिबा महिरोइ सिंह असिगी खलगा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा जिरी कॉलेज PG कॉलेज हांगननबा कन्ना होनरी अदुबो फैकल्टी सिंगी अवाटपा सिंह लैबना हेक हांगे हाइबदा मथौ ताबा सिंह वातुना लैरी अदुबो थबक ओइना पांगथोकननबा कन्ना होनरी हाइना फोंदोखी। ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन आमसू हेडक्वार्टर की लिसिंग अनिगा कुनमाथोई कुनहुमदोई सेशन की पब्लिसिटी अमसुंग इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी ओना थौपुबिरंबा वांखैमयुम रिमकाना हौखिबा अक्टोबर की तांग 10 नोंमाइजिंगदा मनुंग मतम चादना लैखिदबदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा लैरिबा आमसू डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरीबाम JDO जिम्पाल कादा AJMP वासेट अमदी जिरी कैथेल इमा चौखट थौरांगलुप जिरीबामना आमसू डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरीबाम की कॉन्फ्रेंस हॉल दा मिनिट अनि तुमिन लेप्तुना अवाप फोंदोखिबगा लोइनना माकी थवाइना लाइरमलेंदा इंगना चिकना लैबा ओइरसनु हाइना मपुगी मफमदा थौनिजखी लोइनना इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक याजरी हाइना आमसू डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरीबाम की पब्लिसिटी अमसुंग इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी N चिंगलेम्बा सिंगी वारोलदा फोंदोरगले। आसाम दंगरांग मियोय चामगा हुमुत्रा मंगा की मसादा COVID-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रे। पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.9 मंगा ओइरे। आसाम दंगरांग मियोय अनि लाइचत असिना लैखिदबगा लोइनना लैखिदबगी अपुनबा मसिंग 5,953 सुख्रे। मणिपुर की हक्सेल लोइसिंगना थोकपा पाउ मतुंगिना मियोय चामगा 35 की मसादा ngarang COVID-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रे। लाइचत असिना ngarang मियोय अनि लैखिदबगा लोइनना लैखिदबगी अपुनबा मसिंग 1,948 सुख्रे। अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखन्ना
Silchar Hospital Road Thokhiba Maihau Langpokta Dukan Nipan Yum Taret Maina Tumna Chakre. Pradhan Mantri Narendra Modi na Pragati Maidanda Pangthokiba Thoramda PM Gati Sakti Haudokre. Yaifali Ching Club Chandam Lekai gi General Secretary R.K. Ranjit Sanan Lekhitabada Awapa Phongdorakli. Sarkar amadi Lanai School Chama Ahanbagi oina Sainik School Society da affiliate tawbada Kendrana ayaba pire. Apun Balamjing Loop ki founder member Haisnam Kailana Lekhitabada Lubasina Thamoi Sokna awaba phongdorakre. Manipur Students Federation MSF District Committee Jiribamna Sinduna Kunumdoi Suba Foundation Degi Thoram Pangthokre. AMSU Headquarter ki Publicity amasung Information Secretary Wangkai Mayum Rimkana Lekhitabada awaba phongdorakre amasung Assam da miyoi chamaga mutra mangagi masada COVID ki anuba case thengnakre. Positive oibagi chang chada 0.9 manga oire. Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.